Nebesa, kako se povećao broj robota. Stoje poput zida, zašto su tako tihi? Volio bih znati što čekaju. Napad samo što nije počeo. Čujte, Domine, očigledno smo pogriješili. U čemu? Dali smo robotima suviše slična lica. 100.000 istih lica okrenutih prema nama, bez izraza. Baš me zanima što istovaraju s broda. Samo da nije oružje. Grom i pakao. Koliko ih je još stiglo? Nije baš pretjeran prizor, Domine. Kao da nekako sve miriše na smrt. Roboti istovaraju oružje. Okrenuli su topove prema nama. Onda je to naš kraj, momci. Roboti su izvježbani za rat. Proizvoditi robote bilo je ravno zločinu. Ne, Alkviste, ni dan danas, posljednjeg dana civilizacije, nije mi žao zbog toga. Bila je to velika stvar. Stari Rosso misle na svoje bezbožne pokuse, a mladi na milijarde. Radio sam to zbog sebe, znate. Želio sam da čovjek postane gospodar, da više ne radi za koricu kruha. Boga mi, glazba je velika stvar. Ovo čovjeka nekako produhovljuje, oplemenjuje. Trebali smo se odavno odati uživanju, prekrasnim stvarima.